ukuri tureke kubeshya. Ibiba nuko byambayeho 100%. Nabiciyeho ndabibona, tureke kubeshya. Tureke guca igikuba. Uraza kuzamura mikrofone kuye. Tureke guca igikuba. Nge byambayeho. Byakubayeho gute rero? Tureke guca igikuba. Nta kirenze. Nta kirenze? Ejo umusibo w'ejo. Okay, nkuko duheruka kuba twakora iriya nkuru yo mu karere ka Muhanga, umurenge wa Musambira, aho imodoka yaje kuba yahoho yagonga izi modoka ziri mu bwoko bwa minibisi, aho yaje kuba byagaragara yuko yaje kuba yatwariramo abantu 9. Ayo makuru twayikeshaga ikinyamakuru Obi New Time, ariko noneho tuzanye umushoferi wari utwaye iriya modoka, we ubwe umva ukuntu aje asesengura, dore yuko anavuze yuko ari uguca igikuba, dore yuko n'uwo munyamakuru yamuhamagaye kuri telefone bakabasha kuba bavugana, akamubwira ati reka guca ibikuba, arimo aramubwira ngo ntago byari bikwiriye yuko wicara kuri kamera uvuga yuko inkuru natanze ari ibihuha, akaba yizaniye ukuri. Tega amatwi wumve uku kuri agiye kuba yaduha, kubera yuko ni ukuri kwizeye kuko niwe wari utwaye imodoka. Kugira ngo ubashe gukora umurimo unoze bisaba ko waruhutse neza kandi ahantu heza, ahantu hagufasha kuruhuka neza ndetse n'abawe nakurangira mu kayaga. Duherereye mu karere ka Muhanga mu mujyi, uturutse muri gare uca ku muhanda mushyashya ujya kuri Gahuga Adventist Academy hafi na Saint Caroline kuri dodani ya 2. Twakira abafite ibirori, abashaka ibyumba byo kuraramo ndetse n'abakeneye kuruhuka iminsi myinshi. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe. I'm hopeless now. Banyarwandakazi, mboneho gushimira buri umwe wese wakoze subscribe kuri Gilbert TV ndetse na radio ya zacu. Urumuntu umugabo kandi nawe utarayikanda boneraho ukande. Uyu munsi tugiye mu kiganiro twise utuntu n'utundi, aho tugiye gusesengura ku nkuru zirimo ziraturendinga kuri uyu muhanda wa YouTube, aho abantu benshi cyane barimo baragenda bafata inkuru zitabaye, inkuru z'ibihuha bakagenda bazishyira kuri YouTube. Ariko uyu munsi twatumiye umugabo tumenyereye nka Byiringiro Nsabimana, cyangwa se hano kuri kamera zacu ngadufitiye inkuru agiye kuba yadusesengurira, ndetse inkuru yaciye kuri Obi News Time TV, aho bavuga ku nkuru yabereye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Musambira, aho haje kuba habera impanuka ikomeye cyane yaje gutuma ababyeyi benshi cyane amabere yabo yikora batonsa, dore yuko iyo nkuru yaje no kuba yateza ikibazo gikomeye cyane, aho yaje kuba yatwariramo abantu 9. Mboneho kugira ngo mbere yuko ngera icyo mvuga manze nihanganishe abagize ibyago ndetse nabo iyo manuka yabashije kuba yatwarira ababo. Nge mwari muri giye kuba mwabana kuri kamera ni Dufit'Imana Gilbert, turi kumwe n'umutumirwa Byiringiro, nawe yatangira twibwira, ndetse ndi kumwe n'undi munyamakuru wacu kuri televiziyo ku murongo wa telefone, nawe araza kuba yabibwira. Ngiye kubabwiza ukuri. Banza usuhuze abanyarwanda, umunyamakuru wacu. Reka umunyamakuru wacu banza basuhuze. Manzi usuhuza abanyarwanda, umunyamakuru wacu. Ndabashuhuje abatanzwe batanzi, Nowa TV, Ishimwe TV, Umuremyi TV niho nkorera. Ikindi mvuze tugiye kuvuga ukuri tureke kubeshya. Ibiba nuko byambayeho 100%. Nabiciyeho ndabibona, tureke kubeshya. Tureke guca igikuba. Uraza kuzamura mikrofone kuye. Tureke guca igikuba. Nge byambayeho. Byakubayeho gute rero? Tureke guca igikuba.
nta kirenze. nta kirenze. Ejo umusibo w'ejo Mm. nagurutse ku Gisozi kafe Muhanga, bankatiye n'amatike ndayafite, ntabwo nayataye kuko itike iravuga ngo ugireyo amahoro. Ako kantu iyo nkamenye ndakazirikana, nshaka kuvuga ngo mwese mumenye amahoro n'ukuri, inkuru y'ukuri, ntitubeshyanye. Navuye ku Gisozi njya Muhanga, navuye ku Gisozi njya Muhanga. Ngira ngo iyo kuri sitasiyo ya Muhanga ntaragera mu mujyi, nagize nka saa 3 zirengahe n'indi minota. Nabo ntibari bazi ko ndi buze, ariko natungujwe n'ukumva simbizi tuvuge. Byiringiro umunyamakuru wa OB New Times yatangaje inkuru y'uko mu karere ka Muhanga umurenge wa Musambira haje kuba habera impanuka, ariko we wicaye kuri kamera uduhakanira yuko nta mpanuka yabaye. Ese ukuri kwawe nukuhe? Ese ari wowe nuriya munyamakuru ninde uri kubeshya? Ko nzi uko bavuga ngo ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana, ari wowe n'umunyamakuru wo kuri news. Sibyo? Njye mvugishije ukuri. Ubwa mbere narenze impanuka ya mbere, imodoka y'ikamyo ni nijoro. Yari mu masanga y'Ibyiringiro, ari nka saa 1:15 ndi kwerekeza Muhanga. Yaguye ndeba, ikubita borodire, iragaruka, ijyama hasi. Yaretse kawunga n'ifarini, yaretse kawunga n'ifarini. None se Byiringiro, aho ngaho hari ikintu ndaza kuba nakubazaho gatoya, sibyo? Kubera yuko inkuru umunyamakuru wo kuri OB New Time yakoze ni inkuru y'imodoka ya tumodoka duto twa minibus tudukwasteri yagonganye na hoho, wowe uza kuba wayihakana. Nukubeshya. Indi modoka yakoze impanuka. Ndababwiza ukuri. Mukore ukuri. Mukore ukuri. Nese ubundi Byiringiro, we turabwirwa n'iki ko ibyo uri kuvuga ari ukuri? Umunyamakuru wa kuri OB New Time yari afite ibimenyetso ndetse no muri video yakoze yanagaragaje n'amashusho. Wowe ukuri utuzana hano kuri kamera nukohe? Ikiza mfite, hari indi modoka yakoze impanuka. Mfite ibihamya byayo, ahubwo babimbaze. Bagira ute? Babikubaze papa. Yavaga mu nganda. Yavaga he? Mu nganda. Niyo yateje ikibazo cya Muhanga kugenda, bituma Kigali Muhanga bacisha hirya i Nyanza. Byaje kuba byagenda gute rero? Yabuze feri. Iyo modoka nyifite amakuru. Bareke kubeshya ngo ibiki n'ibiki, turabizi, mureke kubeshya. Ninjye ubizi. Iyo modoka nsa nk'uwari uyirimo. Ntacyo twabaye, abagaragara bakomenetse barahari, ariko nanjye nari nyirimo. Ntago na kwasteri, sina kwasteri natwawe. Natwawe n'akayutongo. Utudushasha twaje tw'umuriro. N'umushoferi wantwaye ni ikigabo kinini cyane, nabwiye ati gira amahoro. Niko namubwiye. Numva ariko bareke kubeshya. Byagenze gute se Byiringiro?
imodoka yabuze feri. Yabuze feri. imyuka arayifata bikanga. Sibyo? Imyuka arayifata bikanga. nyine byabe kwerekeza ku giti. Imbere hari isoko. Imbere hari isoko. Iryo soko ryari riherereye ahagana hese Byiringiro? Vano Musambira. Werekeze ntabwo umuntu abazi ubugi bwose bw'igihugu, ariko ninjye byabayeho. Bareke kubeshya. Bareke kubeshya. narenzi ubwa mbere imva kabwaye ku Kinamba. Nawe n'impanuka. Bareke kubeshya, ntibabyiyitirire n'abandi. Ntibabyiyitirire. Hari n'akanyeshuri kakana karahagwa, n'undi munyonzi arahagwa. Iyo ni indi modoka genshiramo puemor. Ndavuga ati wenda n'ahantu hatambika byanze. Ndazamuka ngera mu mujyi wa Muhanga, ndaparika gato nsa nk'uzamura amavuta. Biranga. Akimpanuka yabayemo imodoka ndayizi. Kuko hari na breakdown isa nka Roni yajemo y'umweru. Icyo nicyo nibuka. Imodoka isa nk'iya Roni yajemo. Yajemo. Umuntu aba afite ihungabana ntiwamenya byose. Ntiwamenya byose, ariko icyo nshimira Imana nuko imodoka nubwo byabaye turashima Imana. Gusa twagonze ibiti tugonga n'ibindi. Reka noneho ukundi kuri kose kuzagaragara kuri bareke kubeshya ngo hari undi muntu birimo. Njyewe dufite Imana Gilbert, nibyo mwari muri kubana kuri kamera. Bareke kubeshya.